Kitabu cha Nyakati kwanza mlango wa 14. Nyumba ya Daudi na Adamue. Vikara Hiramu mtawali wa Tiro wahuma jumbe kwa Daudi. Pia wamhirikira mierezi na mafundo ya kusonga na mafundo ya kujenga na mawe ili akire nyumba. Baada Daudi wamanya kukala Bwana uraza muimarisha here mtawali zulu za Israeli. Na uraza wanulo tawalio kwa utu atue a Israeli. Daudi wahala changine kaheri kwa Jerusalemu na kiche la kaheri ana kilume na kiche. Lalo ndo mazina gawana ario jalirwa Daudi kwa Jerusalemu. Shamua, Shobabu, Nathani, Selemani, Ebuhari, Elishua, Elipeleti, Noga, Nifegi, Jafia, Elishama, Beliada na Elifeleti. Afilisti marosi kwa kukala Daudi yeza mwagiro mafuha na kuhendua kale mtawali wa Israeli yosi. Osimambuka kwenda mala Daudi. Daudi akivisikirana akimbola kwenda nao. Vikara wa Filisti were maziri na kuvamia kaiza detira arafa. Bai Daudi akimza mlungu akimwamba, "Vize, nendeni kahanye nao wa Filisti. Vize, undaangiza mikononi mwangu." Ya Bwana akimjibu akimwamba, "Enda, nami ndaangiza mikononi mwako." Bai Daudi akimbuka achienda Baali Perazimu na kiashinda Filisti kuko. Kiza Daudi akiamba, "Mlungu aza mwagikira mahadui yangu mbere zangu here maziga mreto kwa mkono wangu kwa vivyo watu haikifa Baali Perazimu." Na Filisti makirisha milungu ya haho na Daudi akimboza amuri na yekiocho. Ila baada ya muda wa Filisti makuza miaka heri kwa deteni. Bai Daudi akimza mlungu kaheri na mlungu akimwamba, "Usambuke mwenga kwa mwenga, ela dengereka, naambolere mbere za miforosadi, wasambuli." Ndio sikira misindo kwa zulu na yo miforosadi, mbola wangire vihani. Kwa ukala mlungu andakala zitangulia mberezo, kwenda piga jeshi la Filisti. Bai Daudi akienda here mlungu arijo mlagiza, na makiripiga ro jeshi la Filisti, kula Gibeoni mpaka Gezeri. Bai ngoma ya Daudi ichienda kaiza insi zosi, na Bwana akigahenda mataifa gosi, gangwa gohe.